ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,500 ꯆꯪꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ MOU ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,500 ꯆꯪꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ IF&FS ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ TH ꯍꯔꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ IL&FSꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯍꯦꯗ ꯆꯟꯗꯅ ꯔꯣय ꯆꯧꯙꯨꯔꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤ꯫ CMꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ L. Jayantakumar, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर J. सुरेश बाबू अमदी महुत की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयासु सरुक याखे। IL&FS की माइकैदगी कंपनी असिगी मकोक थोंबा ऑफिशियल कया सरुक याबगा लोइनना स्मार्ट सिटी सेमगतनबा होतनबदा इम्फाल मनुंगदा करी थबक पाखतकदगे हाइबगी मतांगदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीदुना ममुत्ताना खंगनखे। चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी प्रोजेक्ट असिदा यावरिबा कंगला सेमगतपगी थबक थौरमसिंग कंगला हाइबसी स्टेट असिगी मियामना यामना हक्चिन लौबा मफम ओइबना मौसादगी लेरपा सक्तम काहिंदनबा होटनगदबनी अमदी स्टेट असिदा रिंग रोड सेमगतपा फूड ब्रिज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमदी ई-रिक्सोना चिंबगी थबक पाखतपदा स्टेट की ममांगदा लेजबा प्लान सिंगा चेतनबा थोक्तनबा पाखतकदबनी। कंपनी की थबक थौरम सिंगदा निंगथिना पांगतोकपा याननबा अमदी स्टेट गवर्नमेंट का निंगथिना पाव फाउननबा नोडल ऑफिसर अमा हापलगन हाबगी थाजबा पीखी। खुदियक पिनबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टरना पाउमीसिंगदा फोंगदोखिबदा स्मार्ट सिटी ओइना सेमगतनबगीदमक इंडिया की सिटी 150 खनगतपदा मणिपुर यावरकपनी। अनिसुबा फेज की सिटी कुलहुमदगी मनुंग चंदुना थबक हौनबा चंगसिलकपनी। कंपनी की माइकैदगी DPR सेंबा अमदी ई टेंडर न चिंगबा तौबदा चंगदबा मतम मणिपुर असि इंडियाना चही सांगना मिराइदुना लाकपना अतै स्टेट सिंगदगी हेना खोंजेल यांगना चंगसिनबा खंगनख्रे। स्मार्ट सिटी थबक ओइना पांगथोकपा ngamlabadi मणिपुरदा अहोंगबा फिबम अमा सोइदना पुरकनी। प्रोजेक्ट असि माइ पांगनबा होतनबदा मियाम अमदी मरि लेनबा पुमनमकना गवर्नमेंट तेंगबांग पिबियु हाइना अपील तौखि। असिसे मणिपुर की न्यू चैप्टर मा मसी सिटी दंगा साइ उबिग्रे मयामना सिटी मनुंग सिटी यामना सीरियस की लेरिबा प्रॉब्लम्स ट्रैफिक की लेरिबा प्रॉब्लम्स अदगी नंबुल प्रोजेक्ट तौरिबा इम्फाल रिवर द तौरिबा कंगला की ब्यूटिफिकेशन मेनी थिंग्स सिदा लोइना याम इंक्लूड तौरे इवन ट्रांसपोर्टेशन तुंगी फ्यूचर की ओइबा स्टेप सिदा प्रजा मयाम की सपोर्ट मरी लेनबा सिंगी सपोर्ट को आई निजरी अदुगा ngasi कंपनी अमदी महूत की IL&FS अदुगा PWC अदुगा लोइना महूत डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटी की साइन तौनरी बानिमा आई विश पिजरी याम थुना स्पीडी थबक लौखनबा हैना अदुमाय थमजगे। दिवाली अमदी निंगोल चाकोबना लाकपदा लमदम असि नुंगसी चानना हिमिनबा अमदी तंगदु लैताबा पुरकपा ओइरसनु हाइना चीफ मिनिस्टर N. बिरेना याफा पाउजेल पिरकले। चीफ मिनिस्टर N. बिरेना मखा तारदुना चटकिबा चही कयादा मैतै खक्तिगी ओइना पांगथोकतुना लाकलंबा निंगोल चाकोबगी थौरम असि लमदम असिदा खुंदामिनरिबा चिंग अमसुंग तमगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदी अतै बोदी कयाना सिंदुना कना लेजद्रबा सिंग चिंगी अमदी तमगी निंगोल ओइबी सिंगबु चाकोबगी चटनबी अमा सेमगलकलिबा सिबुसु चीफ मिनिस्टरना थागतपा फोंदोरकले। लमदम से लेरिबा सिंग तम जात बिजात धर्म की खेनबा पुनमक थादोकले हायरगा पुनमक काउनरे हायरगा अमटोयबगी लिपुन नुंसिनबगी लिपुन लेमिनबगी वाखलोन दो हंजलकपा ओहेलसनु हायदना ईश्वर मिफमदा निजबगा लोइनना मियामदा याइफा पाउजलसी पिजरी। मैतै सिंगना सिंगदा लेरिबा इसलिसा सिंगबु मनेम मचन सिंगबु सा कौरकपा दुगा सिंगदा लेबा मसन सिंगबु कौरकपा दुगा यामना पुनिंग नुंसिबा मना कना लेजद्रबी लुख्राबी सिंह ऑर्फान लेबिसिंग सिविल ऑर्गेनाइजेशन मयाम थोलक्तना मागी ngамजबी थाकता चा कौरक्तना मियोबगी ह्यूमन टच पिनरक्पा मसीना अमु हेनसु लमदम सिदा
nungsi chanaba porakpoda yamna chawna hena mateng pangi Imphal Ziri Lambida Leba Barak Thongi Mafam Kharada Horakpadagi Gari Lantok Lansin Tauba Yadre Jiribamdagi Imphal Tholakpa Amadi Imphaldagi Jiribam Changkiba Gari Kaya Nakal Anida Panduna Leire Manipur Police na Thongi Ahoba Saruk Adu Lambi Asida Panduna Leiriba Miyam Yauna Samjinbagi Thabak Chathare Iramdam Apunba Disabled Welfare Association Wangu gi ahanba mapok kumon thauram kumbi kendra gi manung chanba Wangu Ahaluk Chitek Lekai Community Hall da pangthokre thauram adu da Wangu Gram Panchayat Ward number 1 gi member K Sarat Association gi Secretary L Binoy yauna miyoy kyana saruk yake Association gi Secretary L Binoy na lup asina hojik faubada miyoy kunmanga gi khong hapaga loinana miyoy chani yankhai da Disabled Certificate fangan khre hairi February gi date 5 ta akoina all Manipur da laiba disabled oiba makhong jawdaba makhut jawdaba singa se akoi gi idamdam pu disabled welfare association wangu Bishnupur district na Delhi da chalaga makhong haban gre mioi ko manga adu matungda disabled certificate par sing mioi sani yankai mo loina kon health card sa khrai adu matungda disabled certificate pai da sing akoina education chenaraga disabled certificate pai halle Khetrigao Block Congress Committee ke office ngarang aba ground Khetrigao da hangdokre tharamadu da MPCC ki President TN Haukip MP Dr T Mainya hanagi MLA TS Nandakishore Madi Muhammad Amin Sahayaw na Congress ki maru oiba miyo kyasu sarukya ke RMS ki graduate teachers ki bitukta na lariba tolo pitho haina ngasi RMS Graduate Teachers Association demand tawduna Chief Minister Unabal Lakpada Gandhi Avenue Maya da police na thingduna changan khidre Deputy Chief Minister ga unana ba makhata na chatki Association ki General Secretary M Langam na athuba matamda tolo pithok piyu haiki Abag dong sa nakuha matam da sahiya mata tolop sang na pangakriba sahiya mata anirak na traga uhumlak may sum panga kanina haliba tolop se matung tarak pada su sang na ina ba mechanism ma ay badi se gamena halibo za se kamay taro ka tolop sang na hangata ke ay badu khanbiraga anong ba atu da mechanism ma thokpiro loina na pending salary se thokpiro na koi haija bagi adugumba function ninga si Pauki Marktat na te mabrekama Lengsin biraksi adong gidamak talajare BR Dental Care Uripo Achomle Kainiya Stone Infantaya Yagi Mari Lenaba Anaba Kudimak Laying Baki Kudung Jaba Pungiragani Adong Kudung Channel Bagidamak Bijare 40% discount Ana Laying Gidamakta Ako Pomarong Gidamak please kante 8257011217 This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothoksin sizinasi Penasha Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Penasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbikhi aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingmasing yamna chanakhi SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu Bombay Dying Imphal showroom da ningol chakau ga mari laina na 20% discount pizari mafam sida phangliba khanaba item singdi 100% cotton gi bed sheets towel bathrobe bath mat door na chingmani ngasi malengsin biro nuti gi sinabda nungaira polong kya gi phangpham Bombay Dying Imphal showroom Sheet Express Show so building Krishna Premi oil pump ki maning ya school police land Bombay Dying 20% discount Pengba nga ton
pengba ngaton phangbiragani ningol chakobugi mangoi nena mapung mari faraba pengba amadi ngaton ningol chakobugi damak discount su pijari ngaton kg manga leibada kg ama free pengba kg tara leibada kg ama free da pijari akak naba matamni ngasi maklengsin biroktana order tobi ho phangpham S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang Ningol Chakobo offer sumnadagi lupa samapalga modra mapanda adongi scooter phangbiragani tang tara phawbada Adomgi Hero Motor Corp scooter Pleasure Duet Metro Singda lupa lising marigi discount pizari lupa samapan ga maudra mapan khaktamak piraga adongi apamba scooter lobiduna Diwali amadi Ningol Chakoba mapung phana pangthokpa ngambiyu akupa marol gi damak makhagi address singda lengsin birau Breaking matunda taram nokcheri hajik makhata bapau District Administration Imphal West na sinduna ngasi mang Imphal Kendra manung chanba uchiwa mamang community hall da go to village mission pangthokre tharomadu da Kendra gi MLA soiriba Deputy Speaker Kongkham Robindro Additional Chief Secretary Agriculture Letkogin Haukip yauna official kyana sarukya ke ti Robindro na lengak asina paikhatliba chakwa thaurangi thabak asi miyam gi yaifana bani haike Amaromda Moregi di Mauna 5 Village to District Administration Technopol na sinduna Go to Village Mission Thauram pangthoke Thauramadu Technopol gi DCH Rupachandra Moregi Additional SP K Robinson yauna Department kayagi marilene ba official singsu sarukya ke lenga ki maikai digi kanaba sing miyam da fangan ke Kangla Sangom Sang Community Hall the Go to Village Mission Pangthokre Thoramaduda Kurai Kendrige MLA L Susindro Pradhan Amadi Jilla Parisat Member Yauna Miyo Kyana Sarukya ke MLA Susindro na lengak asna miyambu chakal haningbagi tamak yaifa thaurangi thabakya paikhatli haike Akoi government sidi mayam do wahan da mayam do nuain ba haiba pandam duneba awna akoi na smaina kara praja miyam bu kara nuain ba na sila pajai da ba mayam se leibum do mi su mayam yaw nuai re noisi tawre na ba waru mi su dum yaw do dinate awna madu mayam sindu akoi na khanjal da ga le haugi ba sarkar sina pangi ba lenga sina kari kari thabuk tawgi kari thabuk tawra mayam da kana ji kai se akoi thang ba da ga le Manipur Pumbagi oina ngasi college singi Mikhal pangthok na khre amaromda Nambol de leba El Sanoi College kidi Mikhal pangthok lamdaida college ke election committee na Mikhal yethokre hairi thawong adubu mahiroi singna pen da phongdokre college asigi students union gi general secretary L Basanta na phongdorakpada khangaudan election committee asina college asigi Mikhal yethokhiba angak papoi thawong asi mahiroi singi hak matpani haike Problem sungai lai taba scrutiny numi phauda khoi okay tagraba do hujikna election committee na ayuk ta pung trok ta meeting taw kan khodak ta akhoi election asi taw ya postpone trok pasi akhoi gi market gi yam nungai ta ma di akhoi nungai yaroi habado khoi condemn taw boina khoi usabani adaga karamba election ro da adagi aro oriba kangu singji da kari karamba threat lak pano so akhoi ju phongdok te loina yanara kan ji khodak ta mi lam arab arab da gi bot hadaba lae aduga akhoi gi hak su manghan bagi mong da taw bosi akhoi yam nungai te ba masi RO amadi election committee member ke akhoi punna phamina kan masi warisin puthoba akhoi yam thuna pami Directorate of Handlooms and Textiles Government of Manipur nga se khanga boktalaiba MMRC Unity Park da handloom hut ama hangdokre tharamadu da Thobal gi DCH Rositan haikibada lamdam mashida leiriba iyongi fi sariba fi sabi singbo pokning thogatpa amadi makoina lauriba thodangbo miyam da khanga nabagi pandam da handloom hut adu hangdokpani haike Mga ding na tranga ba Manitex Manipur International Textile Expo lamboy kungang kungda sathar iba koi Department of Handloom and Textiles Government of Manipur na sinba do program do gi part amo ina koi khangaboki koi gi game blooming garden sida koi gi handloom gi hut ma inaugurate to gi program ni koi nang si antuk sari ba se asi koi gi department na paikali ba se koi gi yongi keno se handloom and textiles ki handloom ki kano si promote tong na bagi si pandam da paikhat program District Office Handloom and Textiles Thobal gi Project Director TH Sunilana ngasi hangdogli ba handloom hut asi tongan ba mafam dasu makhatana hangdokhi gani haike workshop si sadana koi sanga gare aduga koi sigi matungda amuk loktak ta koi phumdi mathakta koi na workshop manga sari masisu koi na athu matamda
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯎꯌꯣꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯕꯤꯍꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯈꯨꯔꯨꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯤ ꯃꯊꯪ Ningol Chakobaga Mari Lainana Mapaldagi Puselakliba, Nga Yauna Tongan Tongan Makalgi, Chanaba Potlam Singda, Formalin Amadi Ati Chemical Kaya Yaubra Haina, Bishnupur District in Nambol Kaitil, the Food Safety Official Singna Yangsin Kray. Food Safety Designated Officer Y. Surendrona, Port Yoliba Singna Matam Helaba Port Sing Yon Biganu Amasung Port Lady Basingna Su, Section Bio Hike. nga sida mapandagi akhoi ice pack ta lakpa nga singje akhoi gi formalin jaubra yaudabra haibra jo haiba akhoi gi kano gi lab kambu sina test tawbane hoji bogi laiba test ta di thengnadri formalin jaubagi kano se akhoi gi chaleba akhoi drive se akhoi gi lakadoi ba ningo chakoba se da akhoi gi praja singda yon ga da pot singje ko akhoi gi expiry oraba pot adagi hana anuba napsalaga akhoi gi sida yon pot sisu check tawba adagi anamba acha thak laiba duka kano sing ja khoina makata license among registration paibra paidabra habisi khoina makata check tawjari aduna khoina consumer sing ja hanjin ning bari karigumba makhoina pot yoliba sing da chingna ba lairagadi akoi food safety wing Bishnupur se da pau pipi wana haijari customer consumer kano se The Bright Kids and Bright Foundation Thobalgi Tara Suba Annual Bright Children's Day Thoram Ngasi Pangthokre. Thoramadu the MPS Chairman Dr. Konsum Himalay, School Founder Ojo Yauna Miyoy Kiana Sarukyaki, Mahire Singh the Manamatum Kaya Yentoki. Pauki Maraktatna Timba Brekamaga. Diwali amasung Ningol Chakobagi sales offer oina East India most admired company Mobile Furniture Imphal furniture item khudimmakta up to 40% discount pijari loina miyamgi khudong chana nawa HDFC Bank khud samnaduna EMI payment facility su thamjari ngasima lengsin biraksi Mobile Furniture Kwakatel near Imphal College Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Virgo Ningol Chakoba offer Ningol singidamak Ningol Chakoba na lakpada Virgo cap on hire service na Chakoba chathok sa singidamak 10% discount pijari loina na luhongba amasung sangai festival gisu akaknaba special package pijari akupa marol gidamak pijari ba phone number sida tawbirau 7085057575 Virgo happy calving Sangairan Half Marathon 2018 November gi tarik kunmathoi da pangtuk sagadori. Online registration ki damag www.sangairan.com.sangbiu. Offline registration amadi akupa marol gi damag phone number 8787788076 amasung 7005692299 da contact tobiu. Registration ki aroiba numit November gi tarik tarani. Sangairan 2018 Let's Run Manipur. JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order. That brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Adongi special occasions ki damakta same sajaraba L Sweets and Savories ki athum ahauna lakadoriba Diwali amadi Ningol Chakoba kumhaigi anoba mathelama ohenbiu hygiene pot Sweets and Savories boxes su lejare L Sweets and Savories kai sampathiam lekai near Poknapam Breaking matunda taram nok chir hajima khataba pau Moirang Kendra gi manung chanba ngang khalawagi nupi sina punsilaga semba self help group tarada makoi gi loan gi senfam sina bagaloinana financial literacy awareness program amang ngarang ngang khalawai makhalekai mantap ta pangthokre
People's Development Society Business Correspondent of Manipur, Rural Bank, New Chekon Amadi, Moirang Kendra, Progressive Front Napun Sinduna Pangtokiba Thauram Aduda, Moirang Kendra the Mirep Oikiba Thongam Santi, People's Development Society Operating Officer, Tokchom Biramogol Yauna, Mio Kiana Sarokiake. Thongam Santina, Kunai Emma Chokotpada, Nupio Bisingi Chauraba Togdangle, Afaba Self Help Group Kangatuna Mahaki Maike Digi, Manapigani Hiki. Nasi pori besen pamse, imai bil singi wakalda. Masih sen pamse, lihat lu pun pun yang lobi lo sen luar. Paisa sen laga masih kali tahun lagi. Masih dah, aku ini kalau nama, aku ini sen thong bise, kali silau singi hari wakal lo thad nabi lo. Nasi kisi paisa sen laga, aku ini dungai thoke, anu thoke pilai luge, anu house thoke hari wakal lo thad nabi lo. Aku itu hotel segi mai pak pase, kalau mai lu segi, aduh PDS pusu, awak berkata PDS itu bibel cakap ada sing segi awak kalau se, mai pension kambiyo. Staff Selection Commissioner Loba Parikya da Saruk Yagada candidate Singbo Mating Pangbo Oina Loktak Project Leba Kuntra Nitu Suba Battalion CRPF na Miyoi Chamanga Kuntra Rom register Tobagaloinana Makoi gi Maraktagi Miyoi Chama Yankhaida Lemna coaching class P Bagaloinana Lemna Lyric Singyen Thokre Thauramadu da Saruk Yakipa DIGP CRPF Range Imphal gi Brigadier Oiramba SK Sharmana CRPF na lamdamashigi nahasingbu afaba mi amamam oinabagi damakta thabakaya paikhatuna lakli haiki. Great state of India, beautiful state of India, and you belong to this state of India. May God bring peace, prosperity, and unity, and this state prospers in the time to come. God bless you. Jai Hind, best wishes. Coaching class adu da Saruk Yakiba Mahiroi Amana CRPF na lokhat libat thodang adubu thagat pafungdoki. The pattern of appearing these SSC examinations and other sorts of examinations, but it also specifies the boundaries for the preparation about such kind of Portuguese examinations. It also established a new relationship with the people over their regions, and it also built a good characters towards us that someday we can and we will build a good society and we can protect them. Manipur gi Sangai Festival bu mapal gi miyam da yohana bagi damak ihan han ba oina Delhi gi second moldengarang pangthok khiba curtain raiser of Sangai Festival de Saruk Yakiba international model ama oibata natana theater gi artist ama su oiribi Lin Laishram ga ISTV gi correspondent Salam Roses ko unabada Lin Laishram da mahaki oiba wafam kaya thamlakli mayamda aina haizani Manipur da laaga Manipur ki fazaba mafam adagi pije chakcha adagi laiba culture mam tradition amama laidana ko it's indigenous haidare injila abane sing mutki dogo sing se chakhat hanaba promote tawnaba aduga yokhawnaba haidare sustaining keeping the culture promoting its yamaru oi haidare ko ashumba state festival da because it creates employment creator our state a lot of employment happens in the state. So I feel this is very great opportunity for a lot of Manipuris and also people from outside Kongman Mangjildagi Laikhidrabi Samurai Latpam Mani Devige Anirak Shuba Kumon Tauranga Mari Lainana Mongsangai de Leba Old Age Home da Angamba Kudol Tambaga Loinana Chakel Chaminakre Laikhidrabigi Machanupa Bipin Sharma Mamonupi Binia Amadi Imumanungi Miyoi Single Loinana Ahal Oiraba Singbu Ningshing Duna Chaklen Pijaba Amadi Kudol Pot Tamlak Pasida Nungai Bapo Ihaina Home Asigi Joint Secretary A Muktana Tagapafungdorakle Hauzera Badamaru Bapau Amukahna Lupa crore Lisiamaga Chamanga Kulhumdoi Chang Imphal Smart City Pakatnaba MOU Kutyek Pinakre Chief Minister na India ke Ate Stats Singdagi Hena Tuzilhanaba Appeal Tokre Masong Diwali Madi Ningol Chakopana Lakpada Lamdamasi Nungsi Chana na Himinaba Amadi Tangdu Laitaba Purako Oirashino Haina Chief Minister N Birena Yefa Paujil Pirakli
Hajifau bagi ISTV na pijaba pau matang asal loisinjere meeting tabiri pesing bomukan na kurungjari.